الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أبليوان كنا ورقرا قرتني أونلاين آتين هردفو جرتن أمان كان يا ربي فدي إن شاء الله تعالى علماء تنا في من قدوتة تنا هدو ولين بكتوك جرة أمة بيكينا كيستي حرير بهني نانو مرتي قياه الراولي كبمن كان أكربين نجهنا قرتي كايسان نوغلشو همتو أكربين الرانو كبو دعائي قدو فينا إسن الله أتشين آمين جدا هردوفين كيسان ولين هاتو جنة إن شاء الله تعالى إن شاء الله كانت آن سودان شيني كينا قرتني شيخ أحمد نجاش فأولين جرا شيخ مهدين فا شيخ محمد وادو كسما شيخ أحمد والله شيخ قاسم من قدو كينا شيخ حسين نما هدو ججادا asirratti du'aayi godhanii qaceelatti agartanii nu hordofaa isiniin jenna duuba daddafaa share illee waliin godhaa invite illee wal godhaa daddafaa seenaa ayyeemi asirratti ustaaza agartee manguddoo kennan jalqabnaa Sheekh Huseeni waa'ee kanarratti ummanni kennarra bakka adda addaatii bahanii bakkiteen isaan irraa bahan إن شاء الله بودرتي شيء مدين الرنوبهني نانو أجرتي إنسان الرابها مرايو أقرب نجها أنقل شكوتوتي أدى كبهن كنا شوفا ميدو أي تكرر نبوسا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا باغيا إلا قطعته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدو الإسلام إلا دمرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربي نبرها دابت أمتك إن يبرنوها دابت أمتك إن يبكى شفتو إسلام شفاه برها دابت أدوي ساني ششمها قد أدوي ساني دبمها قد خيري تنيار كمها قد آمين آمين سبحان ربك ما شاء الله أقرتني ور أونلاين أما نما دبا في كودني أقرتك ديدم أكنا جرتني ددفتني كم سينو كبدن نما هدو تقرتني دعائي سيني قدو بجرا شير في أونلاين ددفا سينا أسرت من إن شاء الله تعالى أفان أمارتين يرو توكو أستاذ نكينا شيخ أحمد والله نولين جراني إرنوها بياني تي دعائي ساني دقي فدا تفضل بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ተመልካቾቻችን እና ውድና ብርቅ የሆናችሁ ዘመዶች ቤተሰቦች ሙስሊም ወንድሞች በአጠቃላይ በአለም ላይ ያላችሁ ሙስሊም ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ አልহামዱሊላህ ዛሬ በሙስሊም ወንድሞቻችን እየተደረገ ያለው በአለም ላይ በተለይ በኢትዮጵያ በሁሉም ክፍለ ሀገራትና ከተማዎች ላይ እየተደረገ ያለው ሰልፍ እስልምናን የነኩን ሰዎች በመቃወም መስጊዳችንን በማቃጠል የተሰማሩብንን ሰዎች እነሱን በመቃወም የተወጣው ሰልፍ ይሄን ያህል እስላም ማለት ኢነማል ሙእሚኑና ኢኽዋ አንዳንዶች ይላሉ ባሌ ኦሮሞ ምን አገባው ስልጤው ምን አገባው ሌላውስ ምን አገባው እያሉ ይናገራሉ እስልምና ግን እንደሌላው እምነት ሳይሆን ያንዱ ሰውነት ሲነካ ሌላው ሰውነቱ ይታመማል ስለዚህ በዛ የተነሳ ነው ሙስሊሞች በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ያሉ ሙስሊሞች እየተነሱ እየታመሙ ግማሹ ያለቀሰ ግማሹ ስሜቱን እየገለጸ ያለው ምክንያቱም እስላም ነው የተነካውና በእስላም ደግሞ ቀልድ የለም እስላምን ነክቶ መተኛት አይኖርም ሁሉንም የሚመለከተው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሙስሊሞች ዛሬ ማንነታቸውን የሚያሳዩበት በቁጥር አሳንሰው
በፐርሰንት ትንሽ አድርገው የሚያዩን ሰዎች ዛሬ የሙስሊሞችን ብዛት ምን ያህል እንደሆንን የሚያሳይ ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ በጥቂቱ ነው አሁንም የወጣው እንጂ በብዛት ቢወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሙስሊሞች እንዳሉ እነሱ እንዳስቀመጡት ለምሳሌ ዳንኤል ውርደት እንበለው ኢንሻአላሁ ተዓላ ባስቀመጠው ውርደቱ ዛሬ የተረጋገጠበት ነው ማለት ነው ምክንያቱም በፐርሰንት አስቀምጦ ከ20 በታች ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያስቀመጠው ዛሬ ግን በስንት ፐርሰንት እንደሚያስቀምጠው እሱ ያውቀዋል ያንን ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላሁ ተዓላ የወሎ ሙስሊም ደግሞ ባለ ውለታም ነው በተለይ ለሁሉም ኢትዮጵያን ሙስሊሞች በአጠቃላይ ዲንን በማስፋፋት በዑለማዎች የነ ሼክ አሊ አደም ረህመቱላህ አላህ እድሜያቸውን ያስረዝምልንና የሳቸው አገር ሰዎች ዑለማዎች በአለም ላይ ብዙ ዑለማዎች ብዙ ሰዎችን ሙስሊሞችን እየተጠቀሙ ያሉበት ሰዎች አገር ነው የነ ሼክ መሐመድ የነ ሐጂ መሐመድ ወሊ አገር ነው የብዙ ዑለማ የነ ሐጂ ሳኒ ሐቢብ ረህመቱላህ አለይሂ ረህመተ ዋሲዓ የነሱ አገር ነው ስለዚህ የወሎ ሙስሊም ማለት የሁሉም ሙስሊም ነው ማለት ነው ችግሩ በሐረርጌ ላይ የሚሆን በየትኛውም በኢትዮጵያ ሙስሊም ላይ የሚደርሰው በደል ማንኛውንም እንደሚመለከተውና እንደሚነካው ያታየበት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ መበርታት አለብን ድምጻችንን ስናሰማ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ሳይሆን መብታችን በሚገባ ተከብሮ በወሎ ላይ ያሉ መጅሊሶች እነሱም ተባብረው ነው ሙስሊሞችን ላይ ያስጠቁ ያሉት እነዚህንም የምንከላከልበትና በሚገባ ሐቃችን ተከብሮ እነዚህ ይሄንን ተግባር የሰሩ ሰዎች መልሰው የፈረሰብንን መስጊድ ገንብተው በሚገባ ሰርተው እስከሚያስረክቡንና ከዚህ በኋላ ማንኛውንም ሙስሊም በየትኛውም አገር አናሳም ይሁን ብዛት ባለበት ቦታ ላይ ቀና ብለው እንዳያዩ ቃል እስካልገቡ ድረስ ሙስሊሙ መብቱን ከማስከበር ወደ ኋላ ማለት የለበትም እላለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንጀምራለን ከዛ የተወሰነ ነገር ስናገኝ ወደ ኋላ ተመልሰን ራሳችንን እንዘነጋለንና ይሄ መሆን የለበትም ነው ማለት ኢንሻአላሁ ተዓላ ስለዚህ በዛሬው ስራ እየተሰራ ያለውን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ነስር ይስጠን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እስላምን ለማጥፋት የተነሳውን ራሱ ነው አላህ ያጥፋው الله جل وعلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا يا ربي كن يامرتوچن እናጥሩ ለዲናችን የሚጠቅመን ሐቃችንን የሚያስከብርልን ማንንም ይሁን ማን ሐቃችንን የሚጠብቅ በእኛ ላይ ድንበር ማያልፍ ሰውንም ማይበድልና የሁሉንም መብት የሚጠብቅ የሆነን ከኛ ምርጡንና ጥሩን አላህ ይምረጥልን መጥፋችንን አጥቂያችንን ለማጥፋት የሚፈልገንን ደግሞ አላህ ያጥፋልን አላህ ያውጣብን እንላለን ኢንሻአላህ ስለዚህ በርቱ ጠንክሩ ጉዳዩ የሁሉም ስለሆነ ማለት ነው ኢንሻአላህ ما شاء الله ربي سن الرجالة شاكينا ربي الرجالة أفهم مرانو نمني هادقه نمني مسلم توتا وني أغرتيكا وي مسلم توتاتي إن شاء الله كما نما دبا ستين سنة ددفا عريفتا سنين جدا دعاين توني سنين دبرينيتي ددفا ولي شير قدا أما أستاذة كينا شيك أغرتي نجاشي ربي نغرتني مكاني ساني تو مكا أغرتني كاغاري سنا أغرتن كنا موتي عادلة أكا أغرتني غافا زبان ساني سر ربي نوحادي بسو دعاي تغرتني كجباچو تجرا امين جدا شير الله انفايت الله والغدا مي استاذك ان شيخ احمد نجاشي اسرت ان شاء الله تعالى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ما شاء الله تبارك الله در الرجال قبي قديما وحديثا اغرتني تني مال اسلام مال لمون حقين اغرتني تني دبسمون هم جراتي وان هاروان دفنه جچو garuu agartaniitiniini isaan yeroo ammaa kana keessatti yeroo islaamni dura deemu kana keessatti yeroo islaamni afoo jiru kana keessatti waan kana kaasuuni dararaa islaamaati miti garuu haa taatu rabbiin hikmaa wayitiif fide hikmaan inni fideef nu warri muslimaa akka nu tokko taanuu fi akka agartaniitiniin maal biyyallee walitti qabna amantiillee walitti qabna afaan gargar nun qoodu gosti gargar nun qooddu jechuu agartanii irraa deebine haga nu tokkummaa islaama tiin agartanii tiin jennuuf waan kana kaasan jechuu kulleen agartee tiin rakkoon isaa waan kana fidanii fi waa heddu tokko jibbaa islaamummaati lammeessitu agartanii tiin islaama agartanii islaamni kun ka'ee
mana agartee kiristaanni itti yookiin wanna jedhu ka ibaadaa isaanii gubee baada sanii addunyaan kun olaala islaamni warra rakkoo uumuu warra kaniisaa gubuu warra beeta kiristaana akkana godhuu jedhee maqaa keenya facaasuu fi waan kana hojjate malee masjida gubnee islaamummaa balleessina akka hin dandeenyellee hadha dhiisi yoomiyyuu akka hin dandeenye minilik osoo deebi akka hin dandeenye ni beekanii garuu isaan kanaa fi makrii isaanii rabbiin isaanitti haa deebisu jenna yaa aziizu yaa allah yaa qahhaar rabbiin agartanii qahhaariin ta'e isaan haa qahharu rabbiin isaan haa cabsu haa cabanii rabbiin agartee fadihaa isaanii aybii isaanii agartee rabbiin diida haa baasu sababaa isaan masjida guban kan rabbiin sababaa nasrii balbalti nasrii islaamaa ka jalqabamtu rabbi haa godhu agartanii izzaan islaamaa sababaa agartee deebitu rabbi haa godhu tokkummaan islaamaa sababaa agartee kanaan ka deebitu rabbi haa godhu warra ammoo rabbiin agartanii tiniin haa jaamsu rabbiin agartee tiniin maal waan jee agartanii tiniin diina islaamaa inuma fuudha jedhan inuma mul'isa rabbiin walaw kariha alkaafiruun walaw kariha almushrikuun warra kana rakkisii gugurdoonu agartee dutaa dhayxee islaamummaa homuu irraa buusuu dadhabde tunniin homuu irraa buusuu hin dandeettu garuu agartanii tiniin haga jibbaa isiin ugarsiifte haga saabeenuu fi tokko tokkoon namni muslimaa agartee tiniin maal warra kana obboleeyyan siyee agartee tiniin jedhu kanuma nu garsiisanii walillaahi al-izzatu walirasuulihi walinjifannoon kenna rabbiin injifannoo dhugaanu haa kennu rabbiin agartee ummata kenna ka haqa isaa mormatuuf haqqi isaatiif agartanii tiniin bahe kana rabbiin isaan haa nassaru rabbiin agartee nasrii isaanii dachaa rabbiin haa godhu mootummaa agartee islaamummaaf dhaabatu ka agartanii adlii hojjatu ka qixxummaaf dhaabatu kana man zulmine ka akkanaa kana rabbiin agartanii tiniin nu haa kennu rabbiin islaama waliin haa jiraatu aduwwii isaa rabbiin haa cabsu diqqaaf guddaallee rabbi haa cabsu biyyi sun ammoo akkuma amma reef dhageettan biyya islaamummaa biyya ulamaa biyya agartanii tiniin durirraa ila ammaatti agartee ulamaan itti deemee irraa qaree ilmi irraa baasee galu biyyi walloo agartanii biyya keenya irraa durii deemanii walloo irraa ilmi baasanii agartanii hararraa deemanii biyya agartee taarika qabdu biyya seenaa qabdu warra minilikuu balleessuu dadhabe tanniin lakkisi minilikiina guyyaa irraa agartee jariima hagaygeetti hojjatu balleessuu dadhabe kun amma agartanii tiniin balleessuu hin danda'u allahu akbar rabbiin isin olaa fuudhu jiraadha ummanni keenya agartee bakka jirtanii jiraadha izzaan keenya hinjifanne dabarre agartanii tiniin maal sun salphinna isii dubbatu jirti hinjifannoon keenya yaa rabbi injifannoo nuu kenni yaa rabbi irra nu oolchi yaa rabbi ummata keenya bakka bayetti nassari ka agartee haqaaf dhaabate yaa rabbi agartee tiniin maal mirga keenya gori yaa rabbi onnu baasi gubbaan nu taasisi siree fi agartee waan agartanii nu malu ifa yaa rabbi nuu kenni aduwwii keenya hadhallee cabsi borullee cabsi allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم استاذك ان ربي سنين راجالته ان شاء الله كماكينه دان كرا ديمو تجرا دعاي غدوب ديمو جرا ان شاء الله يا ربي فدي والله اني امله كسبي رت ديبوني ملا ويتي اغرتي اولبانتي چادا ماكينه كسادو دافي isinillee bakka jirtanitti namni cufti akka nagahan hiriira bahesan nam tokkollee osoo nurra miidhamni rabbiin nagahan nu galchu qaceelatti agartanii du'aa itti nu godhaa isiniin jenna inshallah Assalamualaikum. Lagi gubah jira. Oh, lagi gubah jira. Masya. Doai buat ada yang mujira. Ayah. Rabbin hakikal insyaallah. Doai godu famma ka makina radunne waliya utijira insyaallah kubanne doai kacelat titidebina. Akka agartani infagaanne yo rabbiin fedhe akbara waa'ee jirulle haga tokko waliif himna insyaallah ta'ala. jajjabaadha isiniin jedha kun ustaaza keenna Sheekh Hussein agartanii Sheekh keenna Sheekh Najjaashin agartanii Sheekh Muhammad Waado Sheekh Muddin Sheekh Kuleen heddu Sheekh Qaasim namni hedduudha kuni martuu agartanii du'aa biyyateenna godhuuf deemanii akka ummanni agartee rabbiin nagahaan ummata sana dangalchuu akka agartee miidhamni tokkollee nurraan tuine jajjabaadha isiniin jedha Sheekh Ahmad Wallo warroota maratu agartanii nu waliin jirani amma gara agartanii manaatti ol baanee bakka itti affeeramnetti waa nyaannee itti deemuu feena inshaallahu ta'ala yoo rabbi fedhe qaba agartee kaafir'aunan qabe rabbiin akka nurraa qabu warra akkana nu godhu kana akkasi
أيه ولياء ولياء فوق الرول بوجرة كام فوق الرول بوجرة ها كي مرة سنة ما جت كنا مر على تكمل ورده بوجرة مر والله ناس سنة فيسبوك كام كوتا كوتا والمبا